Wah, keren banget ya mobilnya Marco. Ngomong-ngomong, ini fungsinya apa semua sih Marco? Fiturnya ini ada aslinya nih, aslinya masih dingin banget. Wah, dingin banget ya, adem banget di sini. Iya, lihat LED-nya di sini juga. Itu LED-nya juga keren banget kan? Keren banget, keren banget. Kayak beda gitu ya sama mobil lain. Yaudah yuk, kita lanjut jalan ya. Ayo Marco. Don't remember life before you, that's fact. I feel There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. Uti, Marco, kirain siapa? mau kemana? Aku tadi habis dari sana tuh. Yuk masuk sini yuk, bareng. Boleh, ayo. I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Wah, keren banget ya mobilnya Marco. Ngomong-ngomong, ini fungsinya apa semua sih Marco? Fiturnya ini ada aslinya nih, aslinya masih dingin banget. Wah, dingin banget ya, adem banget di sini. Iya, lihat LED-nya di sini juga. Itu LED-nya juga keren banget kan? Keren banget, keren banget. Kayak beda gitu ya sama mobil lain. Yaudah yuk, kita lanjut jalan ya. Ayo Marco. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Marco, lagi ya Marco. I feel my heart erase. So catch Wah, me. keren banget ya mobilnya Marco. Ini mobilnya mobil apaan Marco? Ini BMW 330. Sekian info dari kami, jangan lupa di subscribe, di apa lagi Marco? Like, Di share, dan di komen akun sosial medianya Tunas Auction. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih ya Marco. sama-sama. Dadah Marco. Bye.